सिगी सिक्योरिटी मयाम सिगी पंगन्ननेबा अखोगी मैतेगी कुचु खुलाई मयाम अमा लखट केजे अदुदुना नहानगी तुरबुंग द कापसिसु आइदी आइगी वखने मोइना काफन मनेन खल्ले मरमदी लान हौरी थर्ड वे 2023 गी थर्ड मे गी लान हौरी सिसु तुरबुंग बाजार दगिनी को अदुना हुजिक नहान कापसिसु तुरबुंग बाजार दगिनी अदुई तारदी अदुगी मफमदो अखोई मैते से सुजा तक पे याद रबनेबा अदुगा सिक्योरिटी सो अदुगी मतिक टाइट ओइभम थुएबा अदुगा निमितिदसु अखोईगी डीआईजी से चुचानपुरदा मीटिंग तौरुइनी मा हलाब मतुंगदा नेब पुंग निपान मखाय दाइदने ब कापैसे अदुदुना सिक्योरिटी से लेफम थुए सिनिदा एना हाबदी अखोईगी चंग याद्रिबा कुकी के मैते के ता हाइनब मफम सिदे ऑटोमेटिकली होजि इरांग से लोइद्रिबनिना शांति लाक्तरिबनि सिक्योरिटी से अदुगी मतिक लेफम थुए सिनिदा एना थमजनिंग से अदुना सिक्योरिटी अदुक कनबा मोइना होजि हंगुरदि सिक्योरिटी याम कल्ले हागनी अदु सिक्योरिटी अदुक कन मफम दुदा कमाइना नोंगै काफलिनो हाबजे मसिद लेबाक म्यामने लेपियोबा असिदी अइना हाइदरसु आंगांग पोकपदा ngaइबा आंगांगसु खंगने हाइतारे मसे मी इनसलगा काफन बनी हाबिसिमा आइदी सुमाइना लोगनी अदुना इरांग से लोशनगे हाबो बतारगदी सिक्योरिटी गिदी मतिक चाना लेरे हाइना लोजै अदुना आइगी साइटगी आईडीपी अमा ओइना आइना थमजनिंग बसे इरांग से लोशनगे हारबो ओइबा तारगदी एनआरसी से फजना इंप्लीमेंट तौरो याम स्ट्रिक्टली को 1951 की कट ऑफ ईयर थंबिरगा एनआरसी जिमा फजना इंप्लीमेंट तौबिरो अदुगा हौजिक एंटी नेशनलिस्ट ओरिबा कुकी कांगुजे सिसमा अखोई स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का मानरगा फाबम चंगी मरमदी करिगिनो हा मतमदा शांति पामदबने मोइदी सागी लमचत चतप मी ngaktane ba moije hojik akhoi chuchanpur gi imphal gi idp को अदुगी अखोगी चुचानपुर की प्रजा सिंह मोरे की प्रजा सिंह कांगपोपी की प्रजा सिंह से अखोई प्रजा मसे लोइने पाव फाउनरिबा मोई इम्फाल दा लागा एयरपोर्ट ता कनो प्लेन तोंगे हाइदा अखोई खसु थिंगदि कनो ngasi अखोगी कोकोमी की कन्वेनर अथौबुनसु प्रेस ता दुम हाइरी कुकी सिंह चंगकपदा अखोई मेते की साइट की अथिंगबु लेते नोइबु वेलकम तवी खोले हाइना लोइना हाइरिको अदु मोइरम साइटै कनामा हाइरक्तेबा हाइरक्तेसे कइनो ngसाइगी मोइगी लीडर सिंगदो एंटी नेशनलिस्ट सिंगदो हाइदि इंडिया की लेबाक सिदबु इंडिया मचामना संगबा यादे हाबसे करम लेबाक ता लेगने मणिपुर खक्तनेबा मणिपुर अहान रोंगनेबा इंडिया की लेबाक सिदा इंडिया की सिटीजन अमा ओइना संगबा यादबा लेबाक करम स्टेट लेगेसिनी मणिपुर देनेबा अदुदी संगबा यादे हारिबा मिदो एंटी नेशनलिस्ट ओइदरो मोइदो अदुई तादि मोइदो फाबम तो मोइ फादि लोरे कन इरां ngसाइगी तुरमुंग नोंमै कापै इजे फोंग मोइना कापे हारिसे असिगी कांगुजे फागदौनेबा लोरे इरां अदुदी मोइसिन मोइने ngसाइगी यामना थंबिगिबिदो कुकीगी सु ग्रुप सिन लोइना पावर से सुपाई पाइरगा लेनेबा मोइना गन पॉइंट लोइना कंट्रोल ने वांगांग यारो मु हुजि मोइगी आईडीपी ओगरा सीएसओ सिंगरा वांगांग नोंमोइगी मतों ओनसल लगने मोइ लेजे अदुन सीबु किबनि मोइ ngang अदुन मोइगुंबा एंटी नेशनलिस्ट ओबा कांगु सिंग हाना फाराबा मतुंदा अदुदी प्रजा मियाम दि लोइना नुसिनना लेगनेबा अदुना अइना थमजनिंग से एनआरसी मा फाजन इंप्लीमेंट तौबिरो कट ऑफ ईयर 1951 से थंबिरगा अदुगी मसिदा कनो लाकपो खोपा मपानगी लाकपो खोपो लोइना कक्थखरनी अदुई मतुंदा ngसागी शांति पामदबो कांगु कुकी कम्युनिटी कांगु दो अदुजु फाबिरो कुकी खक्तनते मैतै दसु शांति पामदबो मिसिंग दो फाबिरो हादी मोइसु एंटी नेशनलिस्ट ओइदुनेबा मो मैतैसु बोट कुकीसु अदुबु मैतैगिदि अखोइ हुजिक हाइरिदना इम्फालदा लेरंबा अमदि लोजिंग लोयादा लेरंबा कुकीसिंग नोइ लाकपदा अखोइ अथिंग लेते कनो लेते हाना अखोइ फोंगना हारिबा अदुदना मोइ अखोइ चंबा यादे हाबदो अदुगुंबा कांगु मोइगी लीडर एंटी नेशनलिस्ट कांगु दो अदु हाना फाबिरो अदु तादि इरांग से ऑटोमेटिकली लोइने हातारे अदो मसिदा सानाबा मा अखोइ मयाम सिबु सुपाई पाइरगा सानाबा मा यावबगी मओंग मा अखोइ उबुसे अदो सिसे स्माइ सुम सानारपो ओइबा तारगदी लेपाक से लेंगाकना पालारोइबा प्रजाना पालानिबा प्रजाना पालकपा मतमददी लुचिंगबा मयाम जे मैगै सलाइ खंगोइबा अदुना असिगी फिल्म जे ताद्रिङाइदा हेंगाक्सिना अथुबु मतमदा लेंगाकना पाइबिनबो होनबियोबा अखोइगी लेपाक से मोइना पाइरक्तरबा मोइना पाइबा ngमक्तरबा अदु तादि अखोइ प्रजाना पाइरक्पा तादि मोइसु अफब ओइ ओजा हुजिक अखोइना
खोंथांग खरदा सोल्यूशन पुरकपा ngamdraga solution puraktraga su masa masa gi mayumda hanjana mai paikhalak process chauna apan be pirak pe wafam mama lakpa masi roll back to haina hai mafam lakpa masido kari su tawdana security force mayam leiri basigi mathau se matik chana pangthok taba line ngamhanba maramaduna makhoi gi makha leira brai bo wafam su lai duga hojik idp singna asomde talakira nomai kapa kira kapa oira makhoi gi firep relief camp da amukhana halaro hai wafam phongdori ahan be gi ne kamai tham biningoza thank you ekoi chahi ani makhai relief camp da ekoi sa san dona leibase se ani makai sure ado handak se ekoi resettlement gi matang khar khar ekoi resettlement periphery area da resettlement torok pusta ekoi da duki matik nuai je haitare ne ko isagi yum kai ubu phangakta ba ingon changban ubu phangakta ba adudagi imung manung kangkhong chairaga leiba sungum basu khitang ekoi mioi bagi kano da lakpa haitare punchi ron da lakpa sahi ani makai se sanga dauna ne khoi leiri je khara cha khara tum toroga adigi loner tumba khotpa adumba potong chada ba mayam am leire ko adu si mayam je kitang phagalakpagi koi je huji kitang phagale haina log tare ne ko adi kitang phagale haina khanjare haitare ne resettlement ro khusda masida koi resettlement ro khose am nungai haitare ne ado kwadi gi labak thibe se resettlement ro ko da santi sum am bam da ba koi gi cookie gi leader khara je asi sina insel laga koi resettlement tau danaba sinbada moje yam chauna role ama lowe haitare ne ko adi nan torbung bangla daga nongmai ga bomba kapsale ise moina phare bo nongmai ga dudi bompi na kapa bom na te kapi bom je akoi 51 motor gumba acho cho ba haitare na adum bom sum cho soidun oigene ne khalle ba adi moina kapi bo nongmai ka barrel am tan de ko kano auto ngatni ko moina kapi je koi nongmai maru su adum social media da press ta kaida mayam ama yaure ko adu duna akoina hojik idp sing sina akoina lepi je hojik se government sina pr government oigera popular government oigera akoi sing je resettlement moina sumto to hondra ga su ko akoina hojik ngai ri se moi lenga ama pai de habagi moi gi kano dune ba ngai ri se aidi moi bu izat saman ama ga loine na akoi je nomuna tar nomudi moina akoi isa gi yum halangani habisi asada ne ba akoina ngajiri ado karigumba moina halandare na akoi by anyhow any hook toroga akoi sumcho shoidana akoi isa gi yumda akoi nongmudi shoidana changani ba aduna hujik thingai ba akoina hujik resettlement torokoda thingai ba kanguje asisu government phabam thoe ba moise santi sumam bam da ba sanga gi type ta leibo kangbu ne ne lowe ba koina man de lan hai je prithvi mafam khudimok ta lan loina songnari bani wari loina sanaraga santi laaga loina leinari ba ngata ne ba ta punchi super lifetime oi ba nate ba adu moi hujik chai ani makhai surjibu lan loisan ba pam da ba kangu je masi madi akoi gi state government ga central government na moi sima phajana khantu ga lokthok ko change ba aduna tadi manipur se santi sunga laoi ba aduna aina hujik first round sida aina thamjani se government na ekoi thingira thilloigira moi akoi khangde moi gi matam ngai raga lakpani ado ekoi gi matam lakpa matam dadi ekoi ni yumda changmuda prithvi sida lai su thingba ngamoi mi su thingba ngamoi simtanga na ha okay sir yamna tumba marik tumba wafam zana thambi ta senga akoi gi lan che tholak matam sida khwaide gi oina maru oi besi akoi gi focal point ji idp sing sigi mayumda mayum da hanjal han ba habesi mayam punama ki ko concern ne haitare adubu khongthang na se lakolak matam da idp gi resettlement gi process se torok matam da sarkar na su paikhalak pa miyam na su pamba basida yam chauna apan be pirak pa kangbu singsin line no mai caption halak pa ngamak pa with security ki forces ki mayam ama ko gi leina ka gi dobai tam ngak thopang ngam hauda bano adu taraga di mayam de gi wahang si action si public na u da ba de gi mayam am thole security ki lapses achopa question ni aduga tawding bata torok matam da lengak ne kaisum da tawbangam da phagat pakot pe fire pan pakot pe leire adu taraga su tawra iba khongthang se ga hayu da di yamna immediate action to phum to ko mayam da ubo phangda bisne yam pen da bisum hengale hai tare oza si gi matang se ni hujik hanjin ba hauraba imung masing yam banatri mayam hujik marak da hangi su imung khara se fobo leire ba security akoi gi process mayam sina ngak sen bangam da ta di manipur gi praja mayam sida in terms of lakhs da
karam haina moni security pi dori ka wahang chu mayam am lai hai ta huji aduna masida lakchaning base huji khara khara hanjin ba hawraba aduga huji amu leiba yaroi na threat tawra iba IDP sing seida handak ki nauna gun fight se akoi gi handak nomai kaptharak pasina IDP sing thamoi da fauriba makoi gi safety amasung confidence hai tare masina kari effect tawi do huji huji leidiba security gi arrangement masi ozagi kamai thambining so areas sigi mamang da huji ki agenda si mamang da namtang thamjage haidi ngasai kanona panbi gi budo hai tare relief camp da aduk mati khudong cha da bi chang se khoina kari do gi relief camp da lening dun je mam di relief camp da leiri se akhoi thabok subu nate ko hoi loina mukti nate ko thabok mai huji matam je kuisala bani na mai magi thabak chana chana ba afang bo loina su nomi ko maram di government na akhoi gi changda ba polom khudimak se loina mak pi bana tabni na ko at least sidana badi akhoi pi bani na suder su sabe ya ba adu icha sudi sem da ba ya da bani na akhoi mai thabak loina su bu chale ba ko masida akhoi na hujik relief camp da le te si relief camp da lening te si maram kari na ham tam da relief camp da lei ba se akhoi na leiri se pura kano ne ba akhoi gi ju da sa phajal laga thamba du ne ba sat pa gi su thong hang ba sang ba gi su thong hang ba adigi chaba thakpa haira akhoi gi kano ju da akhoi gi yen mayam kokchalaga na hana tangsi kong king kana mayam u changthalaga sab do du ne ba khoi to feeding tawraga yam nungai ta base ko haidi chak pure haraga moina rickshaw da khangde gari da khangde khutna khangde pora kana line ne ba khoi ne lepaga logdu se masi karamba taibung mi da chana ge sini da akhoi isana crime tawruraga akhoi mihat mipun tawruraga haitare na ko yam sama sida tohoida bathabuk mayam am tawraga akhoi je jail da thamaga akhoi hasum sangda leibudi natte da na khoi ja ado asigi phibum je akhoi yam chahi ani makhai je khoi tawr le na ase karamba taibung mina yagadri no ba akhoi gi right pura humil pura matpi bane ba hosi tawja sigi mathak sida kamai to ha matam da akhoi bu nuksiba saba tampak sida ko loina mak na chade ko ina ja akhoi bu nuksiba saba mi mayam sina akhoi je politicize to bire asigi mathak ta akhoi yam nungai ta base lan hai horok pada ko akhoi na ngasi lan chelaga laise akhoi imalaba manipur gi ngamkhai je nga ubne ba ko so sampur more da kangpok pida lujing loya da akhoi na ngasi leiru se akhoi gi manipur gi integrity se akhoi nga aga leine ngasi akhoi na madu gi integrity do chahi kya lisang sina nga aga leiramba akhoi gi imalaba manipur gi saktam je ngasi akhoi na nga pa ngamakta badagi akhoi gi pangal sina ngamakta badagi ngasi akhoi mi gi sajin chaya da leine ba asida manipur je kangpong chai ne ba asigi wakhalon je tambak ta leiba mioi khrajina khangbi da haitare na ko aduna lan horokpada akhoi gi damakta mayam ama mateng pangi ko pangde habane te ko ado asida akhoi na ngasi chelei se sunatagi akhoi da thongiba phiron khara siga akhoi gi hakchang gi yauri ba thawai si sikhaktane ba akhoi na puro lai se asigi value se khangdaba mi mayam ama yauraga lerame ba tampak sida list chahi ani ga tha tarit lerap ko se handa khaktani ko deputy tawrai se direct benefit transfer tawrai se handa katane ba masi jo akhoi gi sumnadagi ayuka nungdang ga chaningai cha khaktane ba asi chahi ani makha se matlaga leramne ba moi mayam sina yong asi aina ngasai hamang thamjagi do haidi akhoi na ngamkhoi nga ga leramini aditadi laiba ngasi awa phamda tariba mayam se aigi irei chani aigi ini haina khanma ngamdaba mioi khujok khara leiriba asina akhoi relief camp da learning dana ba yamna achawbu macha am oye sinina adudagi akhoi da mentally yamna harassment pibo ko nang adu tawradi nangi ming kakani adu tawrdi nang sida leiba yaroi habina chingba asumba akhoi da yam thamoi sokpa wa ko mayam am ngangba adudagi akhoi ni khitang ahawbu mache machara ga su akhoi yamna kano usita oidabagi mo ongumba akhoi relief camp da leraga ahawbu chai habibugumba adu relief camp da leraga phane mapa nai bi setle habugumba relief camp da leraga food han ba setle habugumba asumba tabada akhoi mioi ba mana tabada yamna nungai taba akhoi gi thamoida yamna sokpa wahai wata mayam ama sizinaba yaw relief camp singda aduduna akhoi je relief camp da learning da bagi macha amusu ore plus amuka akhoi da mentally akhoi hujik lanchele ba mayam je hujik che phajana magi kano se yengba akhoi psychiatric doctor di yengba ko 90% na hujik koki hidak charam gune na khalle ba sa su sari bo hujik che aduna adumaina lei adugi maram na su akhoi je relief camp da learning da bagi
अयाबनसु ओय हाइतारे अखोई लूना तौ चा कनो तौ नाना थंबियो हाइजबगी वा नचदे को इन हाबदे मियोबिगी मिनुंसी दुदी उपियो हाबनिदा अइना थमजनिंग बो हमदे अदुगा असलेसदा हुजिकी अखोईगी रीसेटलमेंट गी मतंग से अइना हुजिक थमजनिंग से रीसेटलमेंट गी मतंग से अखोई अइ हुजुम ममांगदसु हाइग्रे गवर्नमेंट ने रीसेटलमेंट तोहनगिरा तोहलोगिरा अखोईदा दरकार लेते अखोईगी युमदा चंगबसीमदी अखोईगी लेंगदरब फिरेबने मसीमदी अदुना अखोईना हयेंग अखोईना इसाना युमदा चंगजरगे फाइनल ओइना लास्ट फाइनल ओइना अखोईना युमदा चंगजरगे हाबा फिरेब अमा अखोई आईडीपी मयाम सुंगसोय सोयदना लेपकनिबा मरमदी चही अनि मखाई हेंजले हुजि अहुम फाजलखदरे हुजु लाकद्रिब थाट मेसिदा अहुम फारकदोने अदुन थाट मेरी लाकद्रिब थाट मे 2026 से सिदसु अखोईगी ओइबा यामना अकनब फिरेब अमा लेपकनि हाइन आइना थाजै अदुना करिगुंबा अखोईगी रीसेटलमेंट जिना गवर्नमेंट तपाबा अदुइ तादे अखोईगी फिरेब अमा लाकनि मदुगी फिरेब तुदि पृथ्वीदा लेबा मी अमतना अखोईबु इसागी युमदा चंगबदा थिंगबा ngमोइबा अखोई सिगिबि याय चंगिबि याय को ममांग थारगा चंगबा कंगुदा सिगिबिसु याय नत्रगा सोपसे अदुबु सुंसोय सोयदनदि अखोई इसागी युमदा चंगनि मदुदा अखोईना इसागी युमदा चंगे हना थोलकु मतमदा मदुदा अखोईबु थिंगबा पिरपा मी होइगरा लाय होइगरा सा होइगरा अदु खुदिम अखोई लोइना मायोगनरगा अखोई सुंसोय सोयदना युमदा चंगनि अदुगा ngasi अखोईना युमदा चंगबदा येलाइबा ngасai तोरबुंगदा चंगबदा अखोईदगा नोंमै बोमगा कापाइबो कांगुसे अखोईगी ओबा एफआईआर सु थांगतकरा अदो मसी मोय खंगदे उदे हाबदि यारोबा मरमदि मदु नुमितुदा नुंदांगदुदा कापिबु नोंमैदो कनाना कापिनो हाबसे कुकीजो काउंसिल गी मीसना खंगनगनेबा मोयने प्रश्न थोलैजे मरमदि बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की डिप्यूटी कमिश्नर पूजा इलांगबमना तबुंग ममांग सबल लेकाई गोविंदपुर चंगबगी फ्लैग ऑफ तौरे अदुगा अखोईगी कुकीगी बफर जोन मेंटेन तौदरे काई करादगी बफर जोन लेते सिदा को मोयना पंक्शन दे सेमान कुकी मोयदी को पाहाय मोयन हाबेको लोइ चुमे मोयना ngangningba लोइ यारे अखोईगी खक्तने यादबा अदुना अदुदगी अमुका अखोई आईडीपी गा कोकोमी गना अखोई रिस्टेटमेंट कनो अरामबागिना मीटिंग तरोगा रिस्टेटमेंट तोहले कोले काइना मोयना थोलैबा अदुगी दमक्ता नोय कापदि काइना मोयना फोंग प्रेसनो को थोइजा असिगी कुकीजो काउंसिल की सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी सेक्रेटरी गिंजा बोलजांग जे सियान फागदौने मोय हुजिबु कदबु मी फादरिनबा स्टेट गवर्नमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट जे मी जे फागदबने बा हुजे मरमदि फोंगना थोला मोयना कापने हजे मोय हायरबने बा प्रेस कॉन्फ्रेंस ममिंग मथा यावनी लेफम यावरिनी मागी ऑर्गेनाइजेशन ममिंग यावनी मोय लोय फाबा यारबने बा अदगी नान नोंमै कापक कोदगा मोयना फारेबा बोंपी गासे तमो असिम हचिन थीबने कापिबु नोंमैदुना ngसागी 5181 मोटर अचौचौबा मी मैम सिबु याबा बोम लेबा को हुलगा कापे अदु बुंपी हादि खुजु खंगेबा 97 कनो 97 कुकी पैते लांदगी मुई सिजनरबा बुंपी ngतने पाइप सुक चौबो पाइप न फिट मरी मंगा सांग कापखि बसे योथि योरांग ngतनि हनुंदा हाको दैसे मदुन कापसे फौरा मु पाइरगा पाइरगा सिदा कनो खोगी मुत तौबो योथि सी पोते बा हो याम नकनगा कापगदी सिनुगो फिट अनियुंगा अदुगी मोयना कापै रेंज तुदि कसु सिपोते सोकनेबा अदुगा कनो फाबना बोंपी कापे अदुगी आइना याम ngaiजे अखुन हुजि याम ngaiजे केनाम तमदा तुरबुंग बंगलाद मोयना मसिंग यामलबो नोंमै मसिंग का हपसले को बोमसु तरे मोयना कापिजे अदुगा तुरबुंग बंगलाद मोयना कापिबा मफमजे मफम अहुमदने को मोय कापिजे तुरबुंग ममांग सबल लेकाय अमरोमदा कापे कनो तुरबुंग ममांग सबल लेकाय दम कापे अदुगा अखोगी फौजाखाई खाईगी थोकचोम लेकायगी मफम अनि दमगा जगह अहुमदने मोयना कापिजे अदु मोयना कापिजे नोंमैदी पुंखाय मुं कापे को कनो अखोगी मसिंग थिंगमदना हाइतारेने को अदुगा बोम सिना तरे नि मोयना पोखारिजे नोंगालगसु डिफ्यूज होइनबा असुक यामना काप बोम जे मोयना कापिजे रेंज से लापे हबतमो अदु तादी ngसागी आर्मी सिंजिना खुलाई फारे हमदो अदुदी सुमनतगी मेन रोड अखोगी नेशनल हाईवे सिगी तिदिम रोड सिदिगी meter kuntra mutang lei bam pham ne ba charu ku gi mahanak ne ba adu gi charu gi ngasai gi moina phar khulai phari bam pham duga ngasai gi besep lei riba ma gi check post ya siga sukna de gi kano meter kun kuntra ka ta ne ba adu ta de adu kyam ba
bom adu kya man nongmai kapaga kamaina sibai no udri no sinda adu ta da khoi hangduri ba akoi IDP mayam hangduri ba no gi state government ga central government na akoi resettlement to bose no kaphali ra haba question ama akoi du de hangbam thok tro adu kapi bo bom du su moina phare bo bom gi nongmai du ga kapi bo bom du ga su yam tina khena gare sinda ina tham janing se adu na mase akoi da namthak to bune ba minam mane ba se akoi da akoi ri Manipur thuga ba mo saruk yaw sini da yam seng na yam clear da haira da adu moi phagi di sunu te loi phabe ai keno akoi gi kanu tampa ki kanu kai loi lokhot kare kuchu khulai akoi khun ngak chanam ba moi central force ka state force na central force kana ngak pang namam da lebak se akoi praja sing na ngasi ngalak pa di akoi Manipur gi satam se kai di hai tare si mayam se moi loi na lokhot kare ba akoi gi khulai kana yote yokta kadi kara arai baki loi lokhot kare buji akoi leitre ha kan nong kapalak pa hori ne lo we bo khodi aduna akoi gi kano aidau Manipur thuga ba moi ju saruk am yawe sini dai na thamjani gi aduna moi phagi di amna lai hojik moi ne mi phang de hare su ngasai gi Kukijo council gi secretary information publicity secretary ginja boljang ka che si lo hojik pick up to gare adi mana direct hire bani no ko sumaina noi ne resettlement tor pogi kano nongmai kapani ambush to buni khotpani ka yam seng nam hayek seng nam se press ta tham garabani ko aduna sum su ju moi loina phabe yai phage haraga aduga akoina hojik resettlement tawri su akoi Burma da resettlement tawruge habanate adigi country ma da koi Japan da China da Australia da koi chatlaga resettlement tawruge habanate ba Manipur gi jaga da akoi kano isagi ramdam sida akoi leijage habane ba asisu hojik moi gi Kuki dominate area da nataba madusu maitai dominate area da akoi changge habje bukda moi nongmai kapsale ne ba adu aina thamjaningi je huje maitai dominated area da ekoi na changa ga moina nong mai kapisa kapsu nong mai kyam kuin ka ngom dun ekoi Kuki dominated area da koi changa ga resettlement to guni ba koi sukchoi soi dan to guni ba koi moi ngam kapsu nong moi ngam koi hat sunu adu di angang ngom tong na kani adu ne ni ngasai mamang thamjagi do koi gi resettlement gi process ngasi bo aina tajabada aina khangjabada ujabada subject to correction India gi communal ethnic communal classes the resettlement gi program jeng sibu success oide hayuna haidana adubu Manipur gi lemais de ekoina han mo igini ba resettlement gi process ya center na tog dosu state na tog dosu ekoi isana toguni ba aduna ekoi Manipur gi ngamkhai ngakpada imaleba Manipur gi kano ngamkhai je ngakpada ekoina han moina thodang chauna loguni haina thamjai Okay, sir. Kya phasana marik chumna ozana thambire hujik se wahang mayam ni hujik thokla iba mayam si aho ba lapses mayam hujik ki security ki matang tu suni to ya ba mayam ma akhoi gi tau da ba kudak tu da khanga ba do tangsil laka thing ba hekta to we am nokning ba mana akhoi gi hujik su bafam tu da pha bai khot pe irang ke somna klom da akhoi gi torbung ga tare do ga hairok ta akhoi operation ta thabe bafam su yam lai de hai tare adu si perform sim su lai de loina na adui tara ga di makhoi ne ma thauna phana sigma to han ba ga mi sim sin instigate ta holi se makhoi gi ngak lo hai ba tare nga sai gi do adu ma lai ba du na makhoi ne yam na chau na ki khang lai na tawra bra adu ko toning tanu ma tor ma tam da pa li ba lenga asina kari gi damak ta kari ga ma phawa action am phawa ma si lam khatri ba na hujik phawa yeng da na tumina lai di ba se kai no hai ba gi wa hom se a chong hang am hang ya du da security na nongmai kap se koi kap se la po nongmai se ngak patient bi ba ngam dren da hai ba ta ba ni adu kangbu amana koi gi kape kangbu amana kem ta han ba ngam jadre hujik lai phibam se already we know that loina khongat na kotana loin loi khram si po se adu tara ga security forcing se ma koi kadai chat khra ba no hai ba hang si chong hangi mathau kem ta tawdana lai ba tara ga ma koi se kari noina hangi duna hojik IDP singna ko phana hai sa bani hujik settlement gi thabak torok matam sida security gi thabak sida to mak yam maru oi dori ne hujik se koi phajana settle tawdri pok hai dare ma koi nei meeting chang ba se ada swai gi matang seida IDP singna yumda hanjin ba matam da hujik laukhaliba plan government na hujik bogi face by khala kana changhaliba khongthang gi daida security sigi thawong sing adu sida ka swai da khala solina ade swai da katang pen de habagi kari wafam lai oza aduga kari maru oi condition sing darkar oi aduga security cam encourage to darkar oi haba sigi areas da kamai than biding oza security arrangement gi matang si di security di yame keno Manipur gi koi gi state force khakta da 60,000 hai na lai hai subject to correction ado center gi hujik 23rd May 2023 gi matung da changai ba central force ju Manipur gi state force gi central force ne yame hai na ina tae ba adu dana
security ki di ai gi wakhanda adu ki matik yame sisini am line control to bo yare adu sigi security mayam sigi pangan ne ba ekhoi gi maitei gi kuchu khlai mayam am lokot ke ja adu duna nahan gi turbung da ka posisu ai di ai gi wakhane moina ka phan manen khalle maram di lan hori 3rd May 2023 gi 3rd May gi lan hori sisu turbung bazar de gi ni ko aduna hojik nahan ka pisisu turbung bazar de gi ni adu tardi adu gi mafam do ekhoi maitei se suksa takpe yadarab ne ba aduga security so adugi matik tight obam thoe ba aduga numiti da su akhoi gi DIG se Chuchampur da meeting tawruini ma halaba matungda ne ba pung nipan makhai dai ne ba kapai se adu duna security se leifam thoe se ni da ina habdi akhoi gi changba yadriba kuki ge maitei ge ta haina ba mafam sidi automatically hoji irang se loidribini na santi laktribini security se adugi matik leifam thoe sini da ina thamjani se aduna security aduk kan ba moina hoji hangurudi security yam kalle hagani adu security aduk kan mafam du da kamaina nongoi kaphali no habaje masidi lebak mayam ne lepiyo ba asidi aina haider so angang pokko dangai ba angang su khangani haitare masi mi inchalaga kaphan bani habisima aidi ma sumaina loguni aduna irang se lotion ge habu betar gadi security gi di matik chana leire haina lojai aduna aigi site gi IDP ama oina aina thamjaning bese irang se lotion ge harabu betar gadi NRC se phajana implement toro yam strictly ko 1951 gi cut off year thambiraga NRC jima phajana implement tobiro aduga hojik anti nationalist oriba kuki kangu se sisima ekhoi state government ga central government ga manaraga phabam changi maramdi karigino ha matamda santi pamda bane ba moidi sagi lamcha chatpa mi ngaktane ba moje hojik ekhoi Chuchampur gi Imphal gi IDP ko adugi ekhoi gi Chuchampur gi praja sing more gi praja sing Kangpokpi gi praja sing je ekhoi praja mase loina paw phongnari ba moi Imphal da laga airport ta kano plane tong haida akhoi ka hasu thingdi keno ngasi akhoi gi kokomi gi convener athobuna su press ta dum hairi kuki sing changak poda akhoi meitei gi site gi athing bulaite noibu welcome to we khole haina loina hairi ko adu moirom site di kana ma harakte ba harakte se keno ngasai gi moi gi leader sing do anti nationalist sing do haidi india gi lebak sidubu india ma chamana sangba yade habase karam lebak ta legene manipur khakta ne ba manipur ahan rong ne ba India ki leibak sida India ki citizen ama oina changba yadaba leibak karam bas state legi sini Manipur de ne ba adudi changba yade hariba mi do anti nationally list oidro moido adu ta di moido phabam to moi pha de lore kan irang ngasai gi turmung no moi ka pa ije phong na moi na ka pe hari je asigi kangku je pha ga do ne ba lore irang adudi moi sin moi ne ngasai gi yamana thamgi bido thambi gi bido kuki gi su group sin loina power je supai pai raga leine ba moina gun point de loina control ne wangang ba yaro mu husi moi IDP ogira CSO singra wangang ba no moi ma to on lang ne moi leje aduna sibu ki bni moi ngang te ne aduna moi gumba anti nationalist oba kangbu singja hana phara ba matungda adudi praja miyam de loina nungsina na leigini ba aduna aina husi aina thamjani se NRC ma phajana implement tobiro kadop year 1951 je thambiraga adudagi masida kano lak pokpa mapan gi lak pokpa loina kakta kharni adu matungda ngasagi santi pamda ba kangu kuki community kangu do adu su phabiro kuki kakta nate maitei dasu santi pamda mi sing do phabiro hadi moisu anti nationalist oidune ma aitei su bot kuki su adu maitei gi di akhoi hujik hairi dana imphal da leramba amadi lojing leya da leramba kuki sing noi lakpada akhoi athing ba leite kano leite hana akhoi phong na hariba aduduna moi akhoi changba yade habdo adumba kangu moigi leader anti ne nationalist kangu do adu hana phabiro adu tadi irang se automatically loine ta ado masida sanaba ma akhoi mayam su supai paraga sanaba ma yawbugi mong ma akhoi ubuse ado sise smai sum sanara po ibtaraga di lepak se lengak na pala roiba prajana palani wa prajana palakpo matam dadi luchingnu mayam je maigi salai khangoi ba aduna asigi film je tadringa da hengak sina athubu matam da lengak na pabi na ba hona biyo ba akoi gi hepak se moina paraktra ba moina paiba ngamaktra ba adu tadi akoi prajana parakpa tadi moisu afabu oirosini dai na
Okay, oza, yam fazana ozana thambire hujikse IDP ta seng haira kanda akogi IDP se relief camp na sum laiba. Relief camp is or will not a permanent solution or bidi dum yaroi. Relief camp gi issue sima koi masi solution product fau bude dum lai kini. Na ozama mang su pan bigre hujik hai se akoi loina mak se hiram kudi makta santi purak na bai da makta dakar roba mayam sing ki manung da IDP settlement of voice su one among them. Adu sidaista akogi Manipurda santi purak na bai da makta matam sang long lasting peace ama khak akoina maintain tong na bai da makta lehan na bai da makta safe oina rehabilitation adu sam safe oina IDP sing na han base yamna mak maru oi aduna karigumba masigi makogi resettlement ki khongthang si process ti delay tawragadi haibatare hojik si laksin dadana tawriba posida masi dui taw yaroi plan ni sumain taw thamnina face face by December po hai gi bani do ngamdra ngamoi da hang sum yam lai sida takhatana lokhala kanda koi tawnana ba government ki mai kai digi tak gar taksila kana tawra gandi adu mak ni mayam sida pami sisu aduga koi gi anti social element oi batu di koi action matam jan lokhat ba hai tare adu tawdoi mami se tabas no mayam sida pena da bani aduna sisum delay tawtara gadi consequences se Manipurda peace ama purak na bari cancel tawrak na bada kayam yam na masina koi gi effect pi duri mi effect dum lai duri mi hai tare swai mitang dum further delay tawta gadi Manipur gi long lasting peace ta resettlement safe return of IDPs to their home hai tare masina kiri effect ta kane ke amaru oi habes ne kamai tham bining usa ina sai mamang thamjagi bduni resettlement tongnabugi damakta ina hajari je ai site gi hai tare na ko IDP moina ina thamjani ji NRC sima phajana implement tobiro anti nationalist kangu sima lokthok piro adu itadi automatically dum peace lani adi ekone shape oi da haragana suppose samna have ai Chuchampur dagini Chuchampur da commando gi battalion amara ani ra hang yamabda ani hang biro ayabi battalion ani mu thambiro more desu thambiro asigi tampaki lam desu akoi gi kano state force laiba center force laiba kuki gi mi sing thambiro loire ken peace kana no lam hendu se adi lam hen ba kangu do adum phabiro adu di loire pura santi lani adu hujik santi laktrise khoina khangda bose ai kananum sanam leiri bo de chahi ani ma kai chumna lan thongna ba kai se prithvi da amu buk thong giro Manipur na han bo ramuni ado yong samna ha ba da example da ai kanum tang thamjage ai moto ko ai khoina isa gi yumda change har kanda nongmai ka pai ne ba ai ji phuri ne ba chai ni ne ba even nongmai ju ka pai ne ba life round bu natra masi uram ni ko ai na hajena ba ne te ko handak ai khoina isagi yumda changjarage noine thinma ngamdragadi haina agitation tawmu matamda aikoida rubber bullet tear gas lathi charge nongmai kapaga talai neba asi talapgi akoi mu ihau tawre aduga lamboi khonglang khongda akoi sarkar na lekhibo warip ki matungina resettlement je December tha manungda 2025 ki December ki tha manungda phase ahum thongna changhangani habado mapung phana tohon biro na akoi ngasi gi tharaga numit kunni ngasagi akoi yumda changjage nongmai phubu chaiba tawbirago si tawba matung sida resettlement tawnaba akoi agitation tawbusida amuk sarkar na resettlement tawbo horeba resettlement amuk tawna security laina nongmai amuk kapsala laina amukhoida yengo yam ludra ko jong isagi yumda changge habigo su nongmai na kapa ko adugi against akoi na pressure pire IDP man na pressure pibagi amuk jangan ba kabo horok pusda amuka no mai kapali ne ba irang gi sana bam yaudra tamo aduna lepak miyam da ina haijeningi se IDP amo ina lepak miyam da haijeningi se ai khoi se kana gum kharana sana raga leire aduduna asisima ai khoi thuga yaudra gadi lepak se loina lup kharani ai khoi kanbang amaroi aduna ai khoi punna makeup thongminarasi magi aigi magi haibo topiro ima mayam chama khatang kan thambiro ai magi mamani ai tombagi mamani ai tu tombi gi mamani habse topiraga ima ma khatang leibiro adagi ekoi gi youth sing ekoi amato bo kholauda punbagi pangdu ekoi punna chanminersi ekoi je kana ngumna sanaraga leire bol kawraga leire adon ekoi lupani luptringa ida ekoi punna malabak Manipur kan ba ekoi punna saruk yamina sana thamji thank you za gi am phasaba ekoi closing remark thambe